खुरुमजरी येंबिरिब पुनमु पुसरचंद्र शर्मा मनung huna da taram nokjari ngasi manung huna da khana godori wafum sisu political issue sing sini oireiba koigi election naksalakpaga ga iroina leireiba manipur gi phibam sing da political party sing sigi atop topa mai mai oiba comment sing pinariba sing se kaya yamna masi achumba jano aduga kari kari thabak paikhalaka do bono haibagi matang dura khana janabagi tanjani donana khana nabasta lingjan dura lebireba gi sing ai me yamna sak tak chage ai gi yet ithang thangna hujiki oina phambiri basi en subakiran ni aduga president Manipur People's Party ne ayoja sobakiran mutaram noksari aduga hek thangnajan phamin jani basi khetrimium santa secretariat member CPM ni aduga maruina ges si ani khaktana te ahum ni madudi NPF ki wangangoi haibe tare NPF ki general secretary Manipur unit ki honrai khui kasung huje ju on the way ni aduga hek thungabaga khoi studio da mahaksu khanan ne basi yaubi gadabani hek thungabaga yahonjarake tamo sobakiran maruina hujik aina thamning base common question hai batai ges amodi laktri horen ma hek lakpuga soi mongo thamjake maroin hojik manipur gi ore film sing si rajniti dol sing political party sing si lebak si kari tawba people na kari pamba aduga kari pamga da hai bagi commitment assurance tu natabida amaga chainaba ngangnaba hunaba khaktana hojik sibak ki oinadi tungda lakada bunum sing da kari ore ka don mo hai budu di khangtri aduga hojik phawbudi hunaba chainaba ngangnaba chi khaktana oiri hunaba chainaba ngangnaba si khaktana election si handaki 2017 election si masigi phibam si masina dum loiraba jala kari wafam thambiningi tamu sobakira sume miyamgi mandate phangnaba party ama chaibasi sum henjele ibni mamai thangdi nongmai ga yor pusu yari bani haibadi people mandate si lawna bohona bada party magi asengba character achumbara chumdabara kharadi dum haina rakpa masi masana tabani adu matam gi matu ina sumi henjel ka doribni mamangai da election gi matam da khana chaina basi thoina yawram da brain khali adu bahujikti hunnaba chaina badagi henjelaktana khut yawna raktana aikoi gi vehicle mayam adagi meeting to bom da mayam thugaina ba khokaina base common problem oira si maram di power du phangna ba gi damakta mi ji sibana ba kiraktra hai bitare power phangna ba hona ba matam da adu ko ni haijeting badi ko gi anjing ga haina bam lei yum mai jainga da magi macha masujing duna yum du da leriba master place natraga master bedroom adu tanabaduna hauji economic blockade kumba adagi essential commodities kumba mayam ama kogi price sky high yamna wangaba sigi karimta khanade si kanana control to doino karmana daita lobham to edi karimta khanada vida aji amaga chaina dana thori je tawru phiom jidi am laibak thingai ni adu si prajana di khangbam thokuni pot chaitang iba economic blockade to holiba kanagi daitano haibado manipur da leba praja sina yamna munna khandaraga aikoi laiba vote sida vote peningi adu hen maru aina our future is the most important then present or past, but we have to learn from the past and we think for the future. Okay, haibadi marona hunaba ngangaba singdo adu phakna yaroi praja singna khangi kanana lali kanana chumi aduga madugi fall sungsung soidana phakni haibni tawa tambiri tawa santa hujiki same question duni haibadi marona chainaba hunaba amaga chainaba ngangaba sinataba thoidopo hujik phawdi uba leitri kari paikhala kadage kari tawdo no hese yamna mayek ladri hujik phawdi ta santa kai ofum thamini aigi wakhaladi chainaba hunaba si thoina daga akhuna pam analysis Hauski sarkar sina kai tauri central sarkar sina Manipur sarkar sina kai tauri haibadani hunaba chaina bhai sina yamna personal loin hunaba ibo bina du tauradi chawbana du tauradi tobana aduna tauradi na aduna hunaba chaina ba koi akoina pamba sina analysis haiba central government sina Manipuri praja gi damuta kyam tauri aduga state government sina Manipuri praja gi damuta kyam tauri kayam tawde haibaduni akoi nei no pamise anu madu analysis ama tro praja da phajan thamba adu badi kanada karamba kangbuda vote piraga masigi awaba singse kokan se akoi oja sobakiran haibi khiba akoi essential commodities sing price a yong wang khrabane ba sing jawdo ne hengal ibane ba ana sigumba phim masida akoi kari tawradi masi kokadagi haibadugi solution ju piba ta bane ba saida kanda da yaro ana zainaba hunaba haibasidi yamna leibang macha ta daba maruina akoi prajagi seba tawdaba adu kamuna hena chainai hunai adu akoina pambadi se akoi kainogi
Left and Democratic Front ki akoi CMP de yeng akoi kan wasida chaina ba hunna akoi na tawgada sarkar na tawgida adu ngakte igane ba akoi party Communist Party of India Marxist ki ju madu gi wafam do akoi na yenge ba Bharat sarkar handa ki budget akoi gi nupi sing yang si kyam happy aduga sata sing kyam happy adi job create tawno yauri bra aduga Manipur da makoi na wasakri ba lupa akoi lambi da akoi lupa lising crore lising kunitho hapre ga haiba madu lanai amada sinai sinadi ga haiba adugumba du kaino nate adu sidi gimmick ne ba akoi na pambadi sigumba sinata ba Bharat sarkar na akoi ground level se akoi gi sports ki kaino si ligat kani haire Manipur university ama adu Manipur sports ki university ka kadu ngasi ba udu bill pass out ba central institute ma kaino tawta di akoi parliament pass out da ba ne ba aduna siguma tawsan na mayam se ma si haiba ade si bo bina su ma ki BJP da chaiba ma ki thabak do madu miyam da haida ma ki sarkar gi afaba thabak sing do pukat pa natra manangam khiba daba do haiba darkar le aduna BJP Congress Congress di hunna bani chaina bani akoi na pami badi Left and Democratic Front na pami badi taseng na akoi analysis ama afaba makhan gi analysis ama daroga maksi ngamdre makoi na adu akoi ngamgani akoi lakadu 11 general elections to di Manipur legislative assembly the Left and Democratic Front na saguchariba se akoi na ngasi fawda punthraga manga tor finalize tawre aduga masina maduna madui kendra singa du da akoi na hai akoi wapau si pura sakadori ne ba ibo bi se ibe darkar ite aduga Narendra Modi se ibe darkar ite tawbudu makoi sarkar performance makoi nangam kidaba adu mayam do koi ballaga wangangani okay taung soba kenan aina muk lakchaning bise marona hujik che kanna hunabagi maram se maroina center da su BJP se chahi ahum di mapung phajal kadoro bani hujik chahi um pudi phadi 2014 dei parak pane aduga state sita di almost 15 years sugre state ki congress su kari tawgibano haibado mayek seng na uthukpa ngamdaba natragana BJP su chahi ahum sarkar parak pase maroina Manipur ki state ki oina kari thabu paikar ke je chinda budi ngang hiba thabo oina uningai le buduna ani si chaina bai maram moire da kari no tam sume koina aseng ba haidok nar pasi chaina bane na isko ina lobe ai kodam oina moi BJP na Babri Masjid ina 16th century adwaida Babur na saram bane hai adu thugai ki na ningsing basi kana gunguna ti chai bane hai aseng ba haidok nar pasi chai bane hai ba adu moi gi framework agreement da kari yauri ge haidok hai bisu chai bane harim ni ade amorom da som da congress ki jo makoi na palinge da Manipur da ceasefire leite hai ceasefire sanade hai ba aduga sida ukhul district Chandel district ten akoi ge Tamenglong da di adum KM sing designated KM sing adum leiba sumbasi haidok nar kuma tam sida akoi na su cheiba dum manba adubu mase aseng ba haina bani sarkar sina palibasi adubu akoi na urabani makoi na sarkar sina saramba thong sarkar sina saramba dam kaya magi chatkadama punsi do chatta bidu lotion bani hariba adu loishali je kai ginoibo akoi ge implement work to packet pada sangga dapat paisa do thada dapat lagi quality control to dapat lagi akai to myam yauna rak paneba si aseng baji haina rak matam da akoi na saibane na sum launa rak pa masi amarom da di masi saibana ti aseng bhai duk rak pani praja su loin khanga poneba aduna de akoi si kanana lalino kanana chumina hojik media gi adagi to akoi social network mayam le banina kanana chumi kanana lale loin khangna ba wapamni aduna praja da punamak se wain ga dubdi kanana noibo praja neba to the courts of people aduna people gi court hariba punamak si lak panina people na aran bada koi wain ma gi favor to hori kari upaile aduna hojik praja mayam na yamna sumna kanano ise khangbi ba darkar lei sini koi gi pai kai ti thamjari di okay tamo ta sa ta hujik ki same line do kari ofum thamini hai di sainari se maroina man to thabak sing tasengna utingai le tan tawrira kari nan saina ba hai basi amasulai samano hai sida mai tonje khara aina se inau sar nungai bra goi mo to ko adu hai da sar na nungai bra ga hai radi yam nuksita ba male adu khon tonje khara hena akoi wang na sina ba khara hena minusi utpa gi mo sina da ba akoi ni yeng matam da political party sing sina hoji election matam lakpa ja mai tonje ya wang na tongna do ine ba jam hai bi ya ba ju changdan hai ra ka do ine ba akoi kangbu sing ma sing ju aduna akoi ni yeng matam da aseng ba phek si tham matam da madu chaina ba na te ba se akoi hoji radio gi adagi durasan gi akoi wangang bagi political party sing mai yen thui
अद करी करी करम करम मौद ngang ga de se ko hai di ba akoi na Narendra Modi se yak la nai na sei bi ya di ba akoi ni bo bi se la nai na ngang ba ya di ba akoi ni yeng do di ma gi sa san ni ma kha da praja sin ko mai to ri ad ma gi akoi personal si di ngang ba ya di ma na tawri ba se lambi de yu ngau dano le mi ha bu su ma nu pi su le tawri ha bu ma si ya di ba madu ru di election ni code of conduct si kai re ba aduna housing matam da di mi sing sina magi interest da magi yeng na ba magi opponent itu na ba da ta hekta le je bi tha da na akoi gi jai ba ngang ba phat ba puthung na ba yaw re ba ta se na yam na democratic oi ba leba se akoi bharat kum ba di asi um ba je tong da ba adu gi mauta nga sa gi magi sarkari performance mang na to gi da ba mang to bungam da ba do nainaraga man miyang dam da sina ju thada ki asuk thada ji haibe je nainaraga madon na tawra praja sing je akoi ni gyan tan bam da kale to yu musung election gi matam sida de akoi hai riba akoi ruling khutpu ani sing ajna chauna akoi senam thadaraga mi sing je ni sa da chu hon ba makan makha ka ai ni sa da chu hon ba adi chak chan na da ngon ba wakan khalan da ba aduga makoi no wakal khan jing gi makoi subconscious mind je le kan da makoi gi vote to pien na lag na ba do masi khwai di na lai thi ba okay tawo so bakar maru na hojik se MPP si koi gi yamli ba Manipur si ki hek soil lagi hojar ba yam ari original party political party mani adu matamam da aborom da hare sakar upaira mamni adu hojik ti madu gi phibam du da gi di madu gi phibam du makti yogdre maram de phibam sokchal le haiba tai yam taseng ne haiba kanda phibam sokpo maram regional political party sing china hingbada warak pai maram se maroina state si sel thungi phibam da yam ka hana phachade masagi resource lejade only agricultural kano si kaktane ko de lejari se sina maram ore kanda center da leba political party tu da makha pon bagi phibam duna oidorira MP na mang se kai oidon ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯁꯤ ꯈꯔ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯈꯠ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕ ꯑꯁꯣꯝ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯜꯍꯦꯠ ꯙꯥꯀꯥꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯨꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯆꯕ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯊꯟꯗ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯃꯍꯥꯁꯚꯥ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯨꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯥꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯗꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ solar system da leba numit ki akoi da leba graha macha khutne ba prithvi da leriba technology mayam haibadi nuclear technology automobile technology shipping technology any technology ji atop mars atop graha da gi lakuna te ba ekoi miyoi bana puthok cha bang ta ne ba koila hairasu petrol haisu adu bole ekoi amagi marakta mateng pangna badi lai ekoi gi wakhal da ekoi je hingbang amoi koi inferiority complex haib tare koi Manipur da leifing je koi gi jin da yaw gi bra kai no hinde banse atop gi mateng yaw dradi koi hingbang amoi adu koi na hardi ngamgani nuclear technology automobile technology medical technology mayam ji koi minu puthok cha bang ta ne ba adu Manipur da leriba koi gi iramdam sida lam marang kanai leiri sida koi gi income hengkatna ba thabak tawbada koi de thoidona kai ba leroidra sigi technology am legani adu sida Manipur da leriba like laisu haiba paisa paiba mayam sina mapan mateng yaudradi ekoi hingba ngamoi na khangibanina kari upai lai adu we are trying to correct it okay haidi resource lai ti si lehenba yani adu ga regional political party MPP se mapangan sole se kankalak pa yani tamon tabiri che ta santa West Bengal se matamama left front se adu ki matik kalini chahi kun kumunga sasan tormi left punjal lakanda maro na CPM mayam pul lakanda leiri ba film se hojikti West Bengal su pura koi gi kai tare lekta bagum ga haide sakar pai film dur leitre Mamta Banerjee na hanjan sakar pai le masi soil ga leiri ba phibam hujik ki hongai ba global changing siga masi gi leiri ba political party siga kya suit oida budura natraga Manipur gi context na masi kari haibini masi akoi sar na hairi si Bengal gi wafam si am history kaino man kaino hai matam da koi gi matam je le left front ki sarkar si yamna performance phajaba corruption leitaba se khoi na sumyang matam da yamna clean noi ba sarkar amane ba adubu sahi kuntha mari sarkar pairakpa ahong ba praja sing sina sum pamakpa
aduga center da riba matam ni congress sarkar sina aduga matam dogi akoi trinamool congress ka bjp ga even akoi gi underground ki element kaya ama pau yauna loina ma pullaga left hand sarkar inthugi baneba maduna kari mange da ngasi gi bharat ki akoi gi body politics se masida mangaleba maramdi center gi ruling party aduga major opposition party bengal gi aduga underground da laiba naxal ki kangbusi loina mang tawrakanda akoi gi keder singje halakpaneba keder lising ahumen hatrabaneba aduba koi hauji handri akoi municipality se han siliguri pairamdre akoi na pakhal ate te ngale akoi vote percentage hengali to se akoi na masing du ka da bagi wadaneba aruna vote ki percentage yamna wangi aruna akoi ni yengi di bengal gi sida akoi na mangjari di ngasi gi oiriba akoi gi center of the right party akoi gi congress su mangjai akoi ju mangjai aduna congress na makoi asoi bedo urak padagi hawiti makoi na left front ka chanmina bagi wafam lai besineba aduna manipur gi kaino sida de aina sum yangja matamda manipur sidi hoi mi kran hai center the ruling oiba parties no maduna manipur aya ma sarkar paigal yai to yuma chung akoi siri bo begi congress ai sarkar sin uleba 2000 akoi gi 4 da akoi gi congress matam da center da layeba aduga manipur na 2002 da ibo bina sarkar pairakan mansi mi soeba matam da 2002 da akoi gi ile kaino se center da akoi gi NDA gi sarkar ne ba aduna NDA center da le su manipur da di madu laiti hai baduma sang ma sahi khara sida ku utkre maram aduna hawiti akoi manipur se akoi kendra sarkar pai badu matu na pungondo hong yai ba se madu mo oidre aduna aina nga sa hijack ji ba akoi gi manipur gi ama magi sen thum gi akoi gi oja sobakri na gi ba da yamna se tripura gi akoi sarkar si rubber khakta lupa crore lising manga puthok pangam bai wa le ba hawidi mani sarkar na hai ba mathang gi serma sahi dadagi di akoi bharat sarkar dagi pai angag bi mate yaudana tripura khakta marom dom lepsa banga magni hai ba aduna di madugi pandam mado akoi na karim left and democratic front na akoi masida manipur da sarkar se sema ba natraga sarkar yaura ba adu boi di akoi na tripura gi model haibadi bharat sarkar dagi paisa je kari mata lawdraga su akoi na irom dom lepsa banga magni hai ba self reliance kaino se akoi manipuri na su pam ba pone aduna se akoi ngasi ngarang khabar da akoi se akoi istinau ka yamna harai du ne ba akoi irom dom lepa manipur mo rang na bagi aduna makoi na harai irom dom lepa ngam manipur se akoi 11 democratic front aduga maruina communist party singna lusing ba sarkar ma la abodi irom dom lepa ngam ba sarkar ma manipur thamba ngam gani hai ba yak thaje okay CPMC maruina huji LDF left democratic front hairi ba sigi chatmin na ba adugumba political party amani हाना ऑलरेडी अखोगी इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो दा गेस्ट अनि लेंखिन लेबिरबने अदुबो अहुम सब गेस्ट तो गसाइन हाइजबदो लंबी द लेरी गांगरेदि सोइना लानी हाइबनि हुजि ब्रेक की मतुंगदा कोई ओजा होनरै कुई कसों जनरल सेक्रेटरी NPF मणिपुर यूनिट योबिरे इम्पैक्ट न्यूज़ स्टूडियो लेंखिन लेबिरे ओजा होनरै कुई बोइना तराम नोकचरी ओजा ओजा कुई गसाइ ममांग देना थमजगिबा कमन क्वेश्चन से मोरोना हुजि हुजि ओरिबा मणिपुर की इलेक्शन की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हाइबताई मदुदी मरुओइना पॉलिटिकल पार्टी अचौबनी नेशनल पार्टी अनि सियाम कन्ना अमना अमा चैनबा गांगनबा हुन्नबा अमना बबु नोइना तौबदु मोय अदु तौबा दा तौबा यामना कन्ना हुन्नबगी मतमदुने अदा क्वेश्चन दे मखोइ सिंगसी पॉलिटिकल पार्टी अनि सि मोय मोय की करी करी तौखिबा अचीवमेंट काउंट तौनियाय लेत्रबजाला अमना अमबु हुल्लगा गांगबो सि खक्तना इलेक्शन की हंदकी ओइरिबा फिबम सि अदुम ओइरदोबजाला हाइबस्ता ओजाय करी ओपिनियन थंबिदिं मोई BJP अमसुंग कांग्रेस आए मोई नेशनल पार्टी ने है ना याम चावना तुम गांगे अदु बोयना सुमाइना सी मीडिया की खुतांग दाइने सुमाइना फोंथोंनि मुदी अखोई से रीजनल पार्टी से असीदा अखोई इनकरेज तौनिंगे मरमदी नेशनल पार्टी से मा चावबवानी अदुबो अखोई रीजनल इंटरेस्ट मयाम अमा थोखिबगांदा अदुम क्राइसिस अदुम कंटिन्यू तवे हबा अदुना आइदी मखोइना अमगा हुन्नबाइसी प्रजा मयामबु अदुम अचौबगी मिंगदा हेक्टा वेव अमदा नमथक लागसे मसी हुजिदी मणिपुर लेबा प्रजा कोसु मीडिया की इंफॉर्मेशन से फजन फंगरबनिना मोइना अदुम चीटिंग तोरसु मदुन दि सक्सेस तोरो हैना आइदी खले अदुना अखोई रीजनलिज्म से अखोई सगछि हेबसे आई अपील तौनिंगी मरमदी इंडिया से
multi party system lay by bigi tasheng bagi artha di achoba apikba gi representation che different corner di lag na hai bni likewise center the BJP na pale hai na sida eta BJP wave hai che ai di madu thaja ning de congress na pala su asum akoi sida regional pan ba yai yam ten hai da example da huji Sikkim che small state ni moi regional party na more than nearly 30 years moi huji run away one of the most developed ching marak adu da yamna nungai na pali adu ekoi na regional party bu interest le ta national party heb se id madu akoi hingba kibagi natraga akoi ideology do akoi isana thaja dabni haina adugumba political party member and area tuman haini okay hai regional party gi asengba masak saklon se sagat pa mathok tai aduga national party khaktana yaroi aduga regional party haisina mai magi lediba local interest tu masak phajana khangani haibani tamo sogani ai lakchaning base ngasi press conference tu haibi tawbadabu 2014 gi koi gi lok sabha election dadi MPPC BJP da support tawbani adu hujikti haire se local की पार्टी की रीजनल पार्टी सिंह से हुजिकती तामोन nga sai bi gi se kanam ta national party ta chamina roi moi ga chamina base regional party omagi aseng ba saklon do mangjal lak I kaisal I hebani adu gi suma han thambip tare adu ga next ta regional party sing maroina manipur da adu ga entire north ta regional party sing se punjan ba ya bagi possibility leibra sini tam khoi gi kana gumba mana soling da help pamba kala kandana help darkar leitaba sidani koi holy alliance non holy alliance harise trusted friend adagi non trusted friend and rise aduna punumak se koi khangabani kanana thajaba yaba marum no kanana thajada yaba marum no koina haningi di koi national party hasida aranba nomenclature ama maming ama thonjan gre kudam oina manipur gi national animal karino hardi ada kaibulam jawd leiba masing yamjada bu kangbu do national animal hare India की national bird करीनो हरदी कोई की वाहोंग सी मसिंग यामदे हरिबा अदुना national party है कोई ने MP यामबा MLA यामबा रोम दल लोइन चटकीबा अदुदी अयामबद national पनबता हरदी India की national bird सी करी होइबता हुई गुम्बो इताबनी लमुई ओइबताबनी मणिपुर की national bird हरसु कोई की नोंगोबिनो ओइ है मसिंग यामबता नरदी चोंगा गुम्बा सेंबांग गुम्बो ओइबताबनेबा अदुना national party सिदी nomenclature से लान ग्रबनी कोई इंटाइस तौनबा कोई जी थेंब यानबा सिजनगिबनेबा अदुना कोई ngasa haijagre karigumba alliance ama semje harbadi regional character mayam alliance sembadi ai aduga koi regionalism is the patriotism regionalism haibidi mari bakning bagini nationalism haibidi koina khangi colonialism mai yaurabani haibidi invest tawama american gi nationalism karino ke khange british gi nationalism koi khangre German की nationalism कोई खंगरे हाइबदी colonialism अमा योक्छलेबा regionalism हाइबने कोई की लेजरीब जगह जी ngakche ge henjin birkano haijabneba adunadi koi gi state amad leriba regional party jing je koi punchen bada kain ta kai leite aduga mapan de leriba party ge koi punchen ro matam da makoi gi ideology ga khenaba mayam lakpanina hekta kaina rakpa aduna koi na khangi koi history je kaidungai jo hatok pa yaroi mi mem hala ju history de hat pa yaroi sumaina alliance sema matam da kanana thugai ki maru mapang tinama matam da kanana thugai ki isdi mathan da lepser da lepsagada wapamni aduna state ki manung da regional party ma'am punjan bada karim ta kai balaite important interest of the state Manipur okay so ojaru ke amka hanjan jarak putai maron hoji ki regional political party sing punjan bai matang se ojagi wakhan da kari khau phawi maduri NPF khakta regional party oina political party oina chatpasi enough strength adum leigadra natragana atopa regional political party sing se punna chatmina ba allies to mina ba ojai opinion kai je akoi Paul gi mamang dadi huji shi akoi di madu shemada yahodre aduga after result adugum da laibak phadana akoi position pharadi akoi regionally zam gi interest leba aduga like minded have tare adu de dum pungani have chi di madu haininge pun bada kasu kai di have ni okay ta santa maroina hujik phauda manipur gi history da have tai CPM gi oina candidate sing se hujik phauda amata kadri sam haire kan hana ka khabra okay adu hujik ki ngasi ngarang gi oikheba mathang gi mamang gi election sing kaising gi kan da maroin handak ki da LDF ta hujik CPM auction biri sam haire kan da LDF ta yaw se kana kana ba haidi maidi people gi phe to amhona gain to go phangne na khan bibra nataga oirei ba phibam stay da just CPM se
sum mingi oina sum survival kano duta sum leiribra political spirit tu khakta da fight toribra karino dam ALDF se akoina yausan mana te ta sengmadi akoina semjabani akoina sembani atopa leiriba party regional party sing national party sing tawraga akoina maruina left group sing asina kauraga maramdi manipura left and democratic front nama akoi kainogi kerala ada leiriba siuma amma darkar lei habse maramdi akoi left and secular forces sing se adu progressive forces sing se democratic forces sing se pusan darkar lei ba aduna nga sai akoi ni yengi akoi the regional party yauri akoi MNDF yauri aduga national party da CPI CPM aduga NCP yauri aduga akoi se akoi Delhi gi apsu yauri ade atopa akoi party ma haiba tare akoi Janata Dal yu yauri ana akoi ni yengi di Manipur da akoi third force ama semgatpa BJP Congress ka leiriba sida adu atai hoji Manipur da akoi Subhakiran haira akoi kasung wena haibi regional party ge akoi keno tawone da Manipur da regional party se mo united hoide haidi kana gum amta pundi ba moi me apse adu Manipur da leiriba hoji regional party ani akoi recognize political party na maduju naga base akoi regional party hakta ne ba maitai gi thamoi da di aidi regional parties leitre adu nani sai regional party khutibak akoi maitai gi kuki da masi leitre adu naga gi section da di regionalism gi wakhan yam leire ba akoi extreme regionalism hai batare Manipur pumbai suna taba naga inhabited area me amsa maduna moi khar chale adu madu kya kuin satka de ge akoi khangde akoi han leirami akoi KNA leirami akoi kuki makta makoi mutkre Manipur da akoi MPP leirami makoi recognize chaute only registered party ni makoi ji candidate oimata mi tarana akoi proposal pi da yadre haidi recognize to bungam dreba aduna regional settlement se asukki matik Manipur sontagre aduna akoi na yengi madudi regional party khara singalan ma pami aduna ne akoi na MLA ko pusan na kotana akoi saminari se aduna akoi regionalism gi wakhan ji bharat laitre akoi yeng se akoi gi regional party ne akoi JDU se bihar gi makoi national perspective am du ye EIDM ki regional party mane Tamil Nadu makoi national perspective am de yeng ba makoi gi area of operation do Tamil Nadu oi be wani moi international politics adum tawi makoi Sri Lanka gi yausali makoi Kenya thagali Puducherry da ate kaino da duna akoi ni yeng ni se NPF se regional party natti moi national party moi pa me moi so Arunachal Kenya thagali moi adi Nagaland thagali Manipur thagali machin the regionalism ni haibe gi wani makoi je taseng na koi hoi makoi national party oidabani makoi je Nagaland ga Manipur ga di recognize tawriba makoi ne state ani ahum tawpa matam moi je national party oiduna makoi targesu national party ne ba koi NPF ki wakhan jaduna makoi nai ba di ne wa moi toksin na bani akoi kasung nai je makoi hat di makoi national party moi pami ke as of now hoji ke di NPF regional political party ni yes south thora ka da national on gi buduna on gi ba adu moi toksin na ba moi region ka hai ga no ba why moi Nagaland khakta taw ba Arunachal Pradesh ka amada ka thagali no ba makoi national party oining bai ne ba aduna mapungning da di saiba aduga mathamoi da di aduga koi national party moi baduni moi pami okay tamu so ihan na regionalism feeling sing se irai letre hoje Manipur gi context hai ro ga di leitre mitei marak sing da regionalism kano se leitre adu de tamu nga sai hope ama thambi ge madu di regional political party se sutoi choi da hinga ki ni masi wakhalon se miyam da tarakini hai bagi hope to ungchai chai dori bar natra kana kai wakhum thambi ni dam experience leitaba yawna khangda mina haibi wani regionalism character mangge ji mangde regionalism party leitre hoji MSP le me mangre party na amani ekoi gi regionalism haibadi patriotism haibani ekoi gi lamdam bulungsi haibani adudi ekoi 13 August adegi ekoi gi khongjom de nupi lan karumba ekoi tobiruno CPM na adumba observation no I can this is the khongjom la jab tripura to web CPM na I can thai ye tamo matam bijage tamo let him speak first the regionalism gi character mang hai bisi yate khangdab gi haibani regionalism haibati aina hanna hajari sini patriotism haibani aikoi leibak nungsiba atopana kaino lakadabagi kudamoina Bangladesh de mi hajalakpa Bihar de mi hajalakpa Burmese de mi hajalakpa masi thinking base regionalism ni patriotism ni aduna regionalism mang re habati kano tawne koi matam ama koi phase da election taw matam da candidate sing na thire ji kana thire loina khangbirabani sida haiba phajate aduna moina thiriba poto piba ngamba mida adum changi ba somda moida leena adubu
वन डे नोंगमदी अखोई सोइदना अखोई रीजनलिज्म की हौसे लेबगी वानी फोंगतोक्तबई वानी सोइदना अखोई हिंकलकनी अदुगा इंडिया की चनबी अमोइना लोइना खंगबिरबनी लेरिबा स्टेट मयामजिदा कना कना पाइरिगेजो अखोइना नेशनल पार्टी ने लाउरिब कांगबुजी स्टेट अमगी अखोई रीजनलिज्म नि स्टेट अमगी कनोनेबा अदुबु इंडिया ददी मेजॉरिटी पर्सन की मेजॉरिटी कम्युनिटी की अखोई कम्युनलिज्म ऑफ द मेजॉरिटी हैबिसना इंडिया की नेशनलिज्म ओरेबा मेजॉरिटी कम्युनिटी अमगी मागी कम्युनलिज्म से सिना इंडिया की नेशनलिज्म मैंने हुजिक लाउरइनेबा अदुदी नखोई जु तौजौ अखोई फुरुक पिक पे अखोई गिसु नाकथोकनी सि रीजनलिज्म सुमंग मांगदे लेरी ओजा ओजा होंदे के मरोन हुजिक सीपीएम की अखोई तामो शांतना हाइबिगिबा रीजनलिज्म की केनो अखोई एनपीएफ की रीजनलिज्म की वाखलो नते बसे मनुंग ददी नेशनलिज्म नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ओइना सागलकपै वाफमनी अदुगा एनपीएफ से हुजिक रीजनल पार्टी नि हाइसे तौसनबनी हाइसे कमाई रिएक्ट तौबिनी असिदी पार्टी की नुआइनदबगी हाइरंबा याय अदुबु अखोई से कंपैरेटिवली इंडिया की पॉपुलेशन यमगांदा अखोई नागा कम्युनिटी गुंबाई सी मचानी अदुना सिना नेशनल की इंडिया की सब कॉन्टिनेंट दा असि नेशनल पार्टी ओइना लाकनी हाइसिदी मीनसु थाजरमोय अदुबु अखोइदी कांग्रेस ना बीजेपी ना और एनी नेशनल पार्टी ना नतबा अखोई मीनी अखोई इंटरेस्ट असिनी असिगी अखोई डिग्निटी लेना हिंबा ngamba अखोई वॉइस पीबा ngamba अखोई प्लेटफॉर्म से अखोई प्रिजर्व तौनिंग बगिने हबा अदुना रीजनलिज्म से मसी लेत्रदी अखोइना पार्टी अचौबद नबगा हई ngasi आई नबलंबा याय अदुबु नंगी मखादा नंगी राइट नंगी इंटरेस्ट मयाम मा फुमबसे मसी अदुगुंबा जनरेशन लादी असिदी अमांग बथोयबा अदुना आइडेंटिटी प्रोटेक्शन तोन आई सुबगेरन हाइबगुमना असिदी सम असोन बमिना तोबंगमोय प्रॉफिट हिबमिना तोबंगमोय सिदी अदुगा सिदी ममा लेबाग नुंसिबा कथोकबंगमबा अदुगा मीना प्रॉफिट पीद्रबसु अदुगा क्रियाद्रा पैसा नुंसा सेंटर न पीद्र फावदा आइगी आइडेंटिटी आइगी लेबाग आइगी चनबी से ngakpangamba sam thawna lebamina regionalism spirit se ngakpune se du samna hai thank you point mata samjaloge kudam moine khogi manipur da toriba mayamna poppy haine ribesi manipur gi soil ga poppy ga ji sangom ga suhi gum mani manipur gi soil ga ganja ga ji sangom ga suhi gum mani yam chana graba south america da khogi ganja ji legalize tawi phong na thali aduga rajasthan da khoi poppy ji थाली परमिशन पीरगा सुक यामना सोइल चानब पोसे मोइन थिंजलेबा थिंजलजी कइगनो मणिपुर की इकोनॉमी जी फगतखिनी इकोनॉमी फगलदी नमदब यारोय हाइबगी पॉलिसी दोनेबा अखोगी नेशनलिज्म हाइजे अदुना अखोगी रीजनलिज्म हाइजिना सुम थबकसे तौगदबनी सुक याम चानब पोपीजे को नार्कोटिक सेलना परमिट पीरगा कदबी थारोइदोनो गंजा जी कदबगी लीगलाइज तरोइदोनो गंजा की मैखुगा टोबेको की मैखुगा टोबेको की मैखुना यामेली सोप सी साइंटिस्ट ने पुथोक्रमनी सुग यामना फजब पोसि मोइ नमजिन थमिजे मणिपुर की इकोनॉमी फगतकनी हाइबगी वाकलोन दरे तंग संग याम मंगिबो माली तामो कई कई मतंग नो तामो पेतंग सिंगदों नुबले रेसुसेंग सिदाई ना हारिदी राजगुरु भगत सिंह सिबु पेट्रोट नतर रो मोइसि बार अपुंबगी अखोई होनगरिनेबा अखोइना ताइरा बोजे बार अपुंबगी मूवमेंट तौरिबनेबा अखोइना अपिक स्टेट अपिक रीजनल आइना एनपीएफ से एक्सट्रीम रीजनलिज्म दुनी मोइना पामिनी मोइ मणिपुर पुंबै खंदे कैसु मकोई अतोप कुकी की अदुगा मैतै की अतोप खंदेबा अपिक याम एक्सट्रीम रीजनलिज्म हाइता अदु मोइ हिंगी अदुगा खरा चौखटपदा मैतै मरकता हिंद्रिदि आइना हाइजैसिनी अखोई मैतै से रीजनल पार्टी सेंगी बैसु कांग्रेस ता टिकट फंगतबदगी टिकट अखोई कांग्रेस ता नुगाइ नदबगी एमपीपी सेमगिबा अदु माइ तौना एमएससीपी जु कांग्रेस ता सरकार पाइबा ngमक्तबदगी तोंगानोम सेंगबा अदुना एमएससीपी लुक्रिसिनेबा अदुना मणिपुर दा लाइदिबा रीजनल पार्टी अयाबा अखोई मुखिनेबा अदुगा आइना सा हाइरिबा अखोई एनपीएफ सिदी अखोई तसेंगना हाइरबदा अखोई नागा मयामगी से अखोई बॉर्डर की कैनो से याउदना आगे across the border से नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मोई इलेक्शन थेंगनरीबा मणिपुर थेंगनरीबा मरमदि मोइजु फॉर्म ए बी गाजु पीरेबा सोमना कंदगी नागालैंड दगी अदुना इने येंगपनदा मकोई सिदी नेशनल पार्टी मे कैरेक्टर दो मोइ लानेबा मन प्रोवाइडेड मकोइन अरुणाचल प्रदेश अखोगी एमएलए खरा काराबा अद प्रोवाइड असम द खरा काराबा दु स्टेट मरी द कारादि मकोइ नेशनल पार्टी होल मय रीजनल पार्टी सिंगी कसैगी कनो से हिंबा अदुगा मखा ताना एज ए पॉलिटिकल पार्टी ओमोइना लेथबगी
चांसेस से याम नेमे है बनी अदुगा रीजनल पार्टी की अनि लेंजन ब्रिजना है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से मस्ट ने अदुगा अखोगी तसेंग ना लोकल की इंटरेस्ट कहेंदना लोकल की इंटरेस्ट थबक तोबो गंगोदुरी से मरोइना रीजनल पार्टी ने है बनी कया माई पाक नो नो ता छाता क्वेश्चन हम थबगे तावता ता छाता के नोने मतम लोशलकपन ने कमन क्वेश्चन से इसमाइन तो जरागे ब्लॉकेज से चथरी ब्लॉकेज 100 days ऑलरेडी क्रॉस तौरे अदुगा मरोइना हुजिक नेशनल पार्टी अनि न कन्ना ब्लॉकेज से नोइना तोहन बनी नोइना थोन बनी न कन्ना बसिक कार्ड से एज ए पॉलिटिकल एजेंडा पॉलिटिकल इलेक्शन में नक्सलक पुस्तक कन्ना अनि नंगना बसि तामो कई फाउबी हनम अहमददी अइदी ममांगदा सिगी प्लेटफॉर्म सिदा कोई केनो तंग मतमदा ट्रिपार्टाइल तो हाइबने भाना हवी तौरे बट लूरीदी नागा ग्रुप यूएनसी अदु मणिपुर की सरकार अदुगा सेंटर की सरकार जे मखोय अहुम की फेलर ओके तमसो वगन अनि सिगी ना कन्ना हंदक अछि ब्लॉकेज नो थोमरे इलेक्शन नक्सल अकान कन्ना हुनरक पुचे तमो तेंतक ना सुमे कोइगी मेरियोनेट हाइदना लंग तौरगा उचे कुंब मी गुंबजी मथक्तगी सानरपा कोन थाइनगी जगोय गोरलादा ओंग थादरे लाई थादरे गाना लंग मेरियोनेट सी सानरी सी कनान सानरी नो मणिपुर सरकार गा दिल्ली सरकार न साना बनी सारिबा मेरियोनेट सी सोयरे भौजी अदुदी कनागी रेस्पोंसिबिलिटी नो अनि की रेस्पोंसिबिलिटी नि सेंट्रल अमसुम स्टेट की रेस्पोंसिबिलिटी नि मैदि मोय चेन बे यारोय अदु मणिपुर प्रजादा जो हारि नि मोय अनि न सोयबनी ओके ओजा होनै खोजै लाक्सनिंग बसे मरोइना ngasi dagi around about 2 days ahead 3 days ahead kum badai batai madudi mase akoi gi keno ne social activist ne aduga as well as Christian leader ne mana have say in case blockade si loktok thoba tarawa 100 days cross tok thokre makha tana chum chatharak pataragadi mase gi adverse impact se NPF su phangani have si man phungdok khibani oja kamai react tobin mi du kanano id khangre hoi adubu मागी अनिंग बना है तो फुंटो बोय रमुनी आई ना हाना सिदिसु हाइरे ब्लॉकेड का कोई पार्टी दी मरी क्या लेते होय होय मी मयाम ना हुजी NPF हाइबदा UNC हाइबदा NSC ना है ना अकोई मरोइना अकोई तंपा की मीडिया की एक्सरसाइज तो बसेदा मसी तोइना हाइबसे आई दी चुमदे है ना लोबनी होय अदु की दमंग ओके अदु लोशलकपदा अहुमकी होइना आई कमन क्वेश्चन अमतंग लास्ट होइना थमजम ताइ बदुदी कांग्रेस ने है बथंगी हंदक 2000 इलेक्शन की 2017 की इलेक्शन से रिजल्ट लाउथोरप कांदा कांग्रेस मेजॉरिटी फंगनी कांग्रेस सरकार सेमनी है सम सम नाय कांदा मोगिसु MLA मैसिंग याम यामी अदुना फन मसिंग ताग्रगसु खरम मखै कारक्तरगसु सरकार दिसु सोइदन सेमनी है जे अचेत पथाजबनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की मणिपुर स्टेट यूनिट की अदुगा बीजेपी सेंटर सरकार पाइरी मोदी जी की अचौब वेबम लेरी अदुना मोसु मसिंग चपचाना फंगनी सरकार सेंब ngambagi फिवम हाइबनी मोय अनि ना कन क्लेम तौरिसे अदुबु अनंबा मी मयाम सो हाइनरी मदुदी अनिमक से नंबर चपचाना फंगबग मोय सरकार सेंब ngambagi अदुना लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी लाइक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सिंग अदुगा अतो अतोपा अलायंस लेनरिबा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सिंग सिगी अचौब रोल अमा लेनी हाइबनी तासांत करी वफम थमिनी यानन ए लियबना अचौब मेजर प्ले अमा मसिदai खoi तौब ngamgani मरमदि केनुदा हंग पार्लियामेंट हंग असेंबली लागतार बोइदी अखोइना अचौब प्ले अम तौब ngam ओके तामो सबकरन कोई की इलेक्शन माय पाक बैसेगा पीपल की वेलफेयर है याम खेनानी आई खुदम अमता पिजगे 1945 कोई की सेकेंड वर्ल्ड वार द एलाइड फोर्स एक्सिस फोर्स हाइबेसिदा एलाइड फोर्स न लान गमेबा ब्रिटिश यावबा एलाइड फोर्स न लान गमी अदुबु ब्रिटिश एम्पायर दी पुकाई काई हेबा मोइन लान गमजु ब्रिटिश एम्पायर इंडिया निंग तम फंगे बर्मीज पुनमक से ब्रिटिश के मोय कॉलोनी मैम जी इंडिपेंडेंट लोई पिथोखिबा अदु कांग्रेस का माय पाजु मणिपुर कायरदि केदोरनी माय पाकसेना अदु मोइन माय पाकनी निफु फंगनी यांकई फंगनी क्लेम तोरजु मणिपुर दि कायदोरनी मोय दि शक्ति सिनेबा मतमदा मरमदि हारिबा पार्टी सिंगसिदि यूनिवर्सल ट्रुथ खरा पृथ्वी मतुम ताय हाइबसि हाई कमान की वा याउद्रदि हाइबंगम पोंतेबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमदा अचुम वा मा हाई कमान की वा याउद्रदि हाइबंगमोय अदुना सिदा लेरिबा मीजिंग जे ILP चनलोय जे मोयगी हाई कमान द ngasi बो हाइबंगम देबा अदुना मोयना माय पाजु मणिपुर कायनेबा सी प्रजाजिंग खंगबिगदमने ओके ओजा होय खुगी ओपिनियन के थम्बिनी क्वेश्चन से करी क्वेश्चन से सेम मसाई मरोना कांग्रेस ना सुमसाना क्लेम तोई मदु दे विल गेट द मेजॉरिटी चिकी 2017 की इलेक्शन से मोई मेजॉरिटी फंगनी है बीजेपी ने सुहाई रसी मोई मेजॉरिटी फंगनी सेंटर द मोई सरकार नि मोदी की वेब चाउन लई अदुना मणिपुर द बीजेपी ने सरकार सेंबनी है अदुगा मेनी पॉलिटिकल एनालिस्ट खंग दे एक्सपर्ट्स सिंग ने हाई रिसना मणिपुर द बोथ कांग्रेस सु बीजेपी सु
मोइसे मेजोरिटी अमतक फंगबंग मोय अदुगा रोल से रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सिंगी करीगी अचौबा रोल अमा लेगने हैबनी सिदा ओपिनियन कई थंबिनिगे कांग्रेस ना मा मथंग सरकार हलकनी है मा नदी निंगलंब याय तो आइना मणिपुर की प्रजा दा अपील तो निंगबदी होंदोक बो फै उजी अखोइदा लेरिबा यामना अवाना नंगबो मयामसे मखोय सिनबा हितबा पुबा हितबा मीबु तिनबा हितबा पार्टी नेबा मीबु थुगायरगा मीबु वाहलगा मोइना मपु सागल अमा यावेबा अदुना मखोय की इनफ टाइम लौखरे अदुना इन मणिपुर की प्रजा मयाम बु अपील तो निंगबदी कांग्रेस सरकार से होंदोकदब ओके हैजे आई अपील तो ओके थैंक यू तामो शांता तामो सोबेक्रेन नदुगा जाव होय खुई थेंग मतम अदुम चपचाना लाक्पीबा इंटरवल दु चपचान लाक्पीदना ngasi khanan se mapung phan bagi damakta ina ges ahum apul orakpada amukan thagat thank you ngasi ki damakta impact news gi manung huna matang solution nu gi tanja yo le abdul lamdam se tholiba to wato kya gi marik chum report ke dabak impact news meng ta dun lebi